MCS officer pani pu Dr. H lalthang liana scholarship DC le pi Maria City zoli champhai DC te son chu anni na phena hian thuin thup aum ni na lang engwanga son chu nge anni Paul lalram liana country thau angin dan lawa che thinte dananga dodal na konga le ramri isu le foreign compensate pek chungchanga an na tho athat emawanga zoram khovel deng chuk tu pu Dr. H lalthang liana scholarship DC le pi Maria City zoli champhai DC te transfer order han chuak zet chuan zoram mi puimin thongin amiden dan le ami berkhai dan po anatak zet mai country thau angin transfer and posting hi thilpa ngai chu ani ngai maya chuti rolin tun boina bika kan MCS officer pani te son ani chan hi chu transfer and posting pangai mai nin alang lo hemi phena hian thuin thup om ngai ni na lang he transfer order chungchanga kan thu nei tu sangte in soifian ani om tak social media dar chiam kalau muwa chu hei hi ani super time B additional secretary rank anni to wanga son anni ti hi heng hi an mai phi fai tum na mai ni na lang achan chu sangni somni March nikhat khan kan MCS officer pani pu Dr. H lalthang liana le pi Maria City zoli te hi super time grade B anlo kai ve to ani he metum hian scholarship ale champhaya an pania da ve anni nge chu document lui highlight pe chuan kanthra mai ome chu wangin tun huwa super time B kai tharta ka wanga son anga anin soifiana hi thilza thak tak nin ka hria pi Maria hi FCSCA le planning additional secretary a son nin kalau sheboka FCSC and CA additional hian secretary post an nei ompon ka shelawa he post hi tun huan thar thole siam choble nok niom tak ani engpon hi se OSD to CM post bokha an siam ve nok thei chuan heng te po hi mai phi finance chuan an siam vele thei mai tura ngai sakila pi Maria an son na post chungchang pu haukhum hauzel IAS retire chuan heti hian aloziak boka champhai DC pi Maria City zoli zoram sarkarin adana tur hi vacant ti ania chumi omzia chu he post additional secretary food and civil supply planning and program implementation department hun rei taka luatu omlo post poi molo achang tu omlo mase poilo tina ani he post no katura district how to luber nito handa chu intham lo na lian tak ani official circular chuan hetiang hi punishment posting tina ani thin pi Maria athai to pa ramtana hoisen takle rinom taka thoktu hian hei hi a deserve ka thi thei thlot lawani tin aziak chiang taka langchu MNF ministry hian pi Maria hi punishment an pe po ti maila kan soi sual arinom love achan chu kan riat vek kha kan soi ta kangin MCS officer pani pu Dr. H lalthang lena scholarship DC le pi Maria City zole champhai DC te anna tho thada wanga zoram mi pui mit fokna nimek pani son chu ani na transfer order phena hian thuin thup aum ngai ni na langa I han bi chiang don teang Dr. H lalthang lena of DC scholarship ani hi ramrikonga ahmalak na tele NHI DCL in foreign anlaitura compensate diktaka pek chungchanga te tin tuirial constituency by election laya khautaka dananga dan bochia minister pakhat motor hielte a ren sak ngamna wangle COVID-19 dona konga district tana ahmalak na te wanga zoram mi puina kan mi hriat kha ania engwanga champhai DC pi Maria City zoli rola transfer order muveta mai nge ani district mi puin kan thamon pui em te pani hi engwanga sarkar hian no saruma minson sakthut tamai nge ani po kan thu nei tu te in soifia dana chuan pi Maria anson chanang tho super time B additional secretary rank akai to wangni in ansoya butlanga hi pi Maria ang thowa pi Maria rola nithum sangni somni mars kha kumliam ta super time B grade lokai to tho ane tuna taka kai chau anga soi hi dot mai phi fai tumna mai ni ve thawin alang kanan soita kang khan transfer and posting hi thilom phung pangai reng anga alan lai hian pi Maria le putlanga anson chan ero hi chuan he transfer phena hian thilin thup om ngei nin zoram mi pui chuan kan ngai Assam le Mizoram ramri le COVID-19 na malak na thazol na ya ruam hanna akal pui mek la ya
Dr. H. Lalthang Liana champhai di sirwala son ani tathut mai hian Kolasip district mi puite minbar khai hle maya hemi thu hriat ani vele Kolasip ONGO chuan meeting a ko ve ngala hetiang hian ro anrel Assam le Mizoram ram ri le COVID-19 a malakna nei mek laklo tak te wangin hun engemaw chen chung chu Kolasip DC transfer order delay sakturin Chief Minister le Deputy Chief Minister a ngen na thlen ni ro se tin hetia Kolasip DC no saruma son ani ve thut chan hi enge ni ve tang compensate chungchanga le MCC bo chia Minister motor a hren sakna tele ramri isu ale COVID-19 dona konga lau nei lawa amhalak na te hian sarkar mit atikham ani thayengem abikin compensate Kolasip DC Dr. H. Lalthang Lianan pi patalem asiam dulo Dr. H. Lalthang Lian hian foreign kaltlang na tur rama pi patalem siam adulo na te wanga hetiang thil ma chonta hi ani thayengem kan hria theu angin foreign culture chungchanga patalem siam tumna thom aring hlea hemi chungchanga hian ZPM leader pulal do mangai pokhan pi patalem siam tura malakna aumzia press statement alo siam toni kha puduma press statement then khata khan foreign kong pui siam turina ati che tur ram then khata pi pata siam tur chungchang puarlal ram nga ka notification chwale anwa thil thleng zui duam lo tak mutur awma ihan bizui hlekang o hei hi punga ka notification ani plan kong pui siam turin ati che tur wareng tele sarang inkara National Highway 6 le National Highway 306 kam meter za huam chunga ram nei tu chu thlani chunga update vector chumi bak ram ol la zong zong te chu khoidang lam thei to lo tura von that frozen vec ani thule ram ol la chunga chuan ram pas thara dilemo extension dilemo phal ani to lo thu chu puarlal ram nga ka secretary LRS chuan notification siamin achua statement a chuan heng notification te bozuya ram nei tu te ti chen na pai ani tak thu te bumirasi portala thun ani thu tele buena engma awmlo ti hriat puina na ni somni pasari thakhat sangni somni pakhata additional DC Kolasip te project engineer Transis Consulting Private Limited te Konpui Village Council 1 2 3 Venglai VCP tele Bolpui VCP 10 Ming Anzianan Club thu te awma engkim payfelvek ani taka wanga kong lai tu tur NHIDCL point compensate dong turte an portala andalu tak vek ziate ni somni pali thathum sangni somni pakhata Ministry of Road Transport and Highway point compensate dong turte mingle an pass number te Gazette of India notification an chobok thute khatianga compensate le turte chinchia felvek ani nu khan aizol lamatangin mi som paruk te chuan bil khothir not VCP lui puef tlang khuma silem le signature lem manga Kolasip Revenue Officer pi pata CMTR antum thule bil khothir joint VC10 police outpost FIR anthelu ta khawanga an siam theile tak lo zia te thlenga tarlan nin hemi no hian aizol atanga thunai thu sang jok ten pi pata siam tura Kolasip surveyor te antir thlak thu mutur aumle heng surveyor tenena Kolasip disin khap ani to nuwa pastor siam tur chuan ziak ngeya dan thlo chan tur amamo thu alo hrilawanga surveyor te beidong taka an kirle zia te chu ZPM leader pulal duma chuan a statement a chuan atharlang bok ane Kolasip DC Dr. H. Lalthang Lian chu antanto akhir view ani ngayang hengte wang hi ani thayengem tuna pimarei terwala anson chuk chukna chan hi puduma statement a khan hetiang hian ainjiak boka khatilaya kongdal tu ngai te chu transfer ani thu thunai tu sangjok te chuan pi pata lem siamna tana an kongdal tu nia an ngai officer te chu transfer in an aya midang an dati asoya chung te chu secretary LRS te Kolasip Revenue Officer Settlement Officer le Assistant Surveyor Officer te tuna decision chu anile ta ani puduma statement a khan heng te hi alo lang ta zela niriat khlasari sangni somni pakhat khan secretary thar chuan notification thar achwa tak thu number dania he notification a hian Kolasip district a notified town chunga sarkarem tina telwa pass nei tele valid document nei lo zong zong te po an pass chu regularize sakvektur atitane tin he notification hian secretary masain pass thar dil akhapte
ram ol zong frozen vek ani thu notification achua kha aron palzu zauta vek ani statement a khan kolasi pa survey ro paruk attach ani thu zialan ani ta zel boka pi patalem siam tur chuan secretary thar chuan survey ro paruk ngot mai te chu scholarship settlement officer atacha turin officer order asiam zuita heng survey ro te lo hi na hluya tanga laturati annia hei hian hun reilo te chung an na atho chung chawata na tir ani zia atilang bok survey ro ten detailment order andon tak thu soizelin settlement officer thar chuan konpuya pi pata deal tu mi somsari pakhat te dil na chu august ni som pathum sangni somni pakhat machin fel saktorin detailment order asiam ta ani survey ro ta chuan an pu te thu pek angin pi pata thar siam na chu an thok ta chara pas isu turin an pe trap to near shed ani atibok hei hian tol chunga ti asiam na salaya mi puyan lungoi lo hle ani compensate dong tur list an kol vek to nuwa le gazette of india me wachua ani to nuwa hetia compensate dong tur tibel tumna hi NHIDCL te hian an pomzam thengem ti chu zona chan har tak alonita tuirel haidel project a khan compensate dong tur thun bel ani wangin har sana lian tak athleng to tuna po hian kan folen kong puisiam tur hian atwar leng ti alaum talle ani he thil diglo tak hi ti ani theinan ro mana sang officer transfer te danlawa pass nei tu te regularize saktura thupek siam te survey ro rola kolasi pa tir thlak te hi revenue minister thulo chuan thil ti che rol ani lo ti chu soingai lovin a chiang khop maya minister baka hian MLA pani tepo anpu salen yeshet ani bok tin pudoma statement chuan atalang heng te hi hanin zot tamai maila hetia scholarship decision ani hian NHIDCL konglei ramlak tura ngong anei zelangem VC pass periodic pata alet tura order chua tura aizola tanga official pali DC nor tura tir thatu khan adang tu DC ber om tak lawa chuan engtin nge ati zuita kang tin ramri assam le mizoram konglei mek PWD kuta lana contract na election expenditure covernatur zong MLA an anilomo scholarship DC mil thaimi alo MLA an nia soite hi adik kan ringem chung MLA te chu kan DC hian alo hlau big ei lo nia soirik awm te hian kan DC huaisen zia atalang viewin kashia MLA an soi chuan engwanga kan DC hi lo ei lo vengot nge ani tin ramrin heilama ling road light tu JCB lo pot peng vengot tu MLA pokha awm intiami MLA zinga scholarship DC nokte an intiami anin son chu hun ngaklel an antiami kha Pimaria City Zoli of Champhai DC Pimaria hi kanshia theu angin Champhai District DC tura alom main scholarship a DRDA project director te alom toin anna hi atlin zelmaya Champhai DC tura son aloni nuwa po border trade lama smuggler dan lawasum dona kalpui mekte dodal na kunga nasale zolin ma aron langal chata mantok po anai rengani mechenulian tak tia soi ningai lo ma se digna atan na kunga ero arel rualianin a huaisen ema meche nem tak zomom takalang thamna sum nena an paljam mai theitura anrin kha thamna sum mai maya thamlung oi theilo turin digna tan na kunga awom khawle MC digna tun din na kunga khau taka adin tlat na wangin ku botol ruthin ta chuan an paltlang zo ta thin lova man hielte an tokta ku wathan khat man te phei chuan hal hiel an lo tokta hemi chungchanga hian dan lawasum dona kalpui mek tu smuggler ta chuan dananga malatu Pimaria City Zoli laka FIR an thelu talet ling lawa dananga malatu DC laka FIR an thelu kavai khatriat na ani hiel tavyang an ngam sal hlemai Mizoram Christian ram athil thlenga tan chuan azathlak ani FIR thelu ani vele arangin kan police lam chuan case lo register in an bozoi ngal tawata chemical zela road felanu pivanram chuangi of social environment activist chuan danlawasum dong thin smuggler telaka FIR athelut veleta mase makdeu chu road felanu FIR thelu hi kan police lam chuan how to teron masak phot lo chuan an lo register ngam tami lo mai ani hetiang thil thleng po hi kawai kharchiat na ani hial
ngai tua zui tham tak ani dan lova sum do na konga hian sarkar hian inrolna anei ani lomo he border trade ta dan lova sum do na kalpuiru smuggler tele sarkar hian injom na le thodun na an nei ta emni ti theiturin DCP Malaysia Lovin OSD to Chief Minister le IGP te hian smuggler tenen hian ro an lo rel ruwa he thu hi anuwa pi mare hian a rechau ani din DCP Mare laka FIR thelu an registera ma an lagran vainen ngatinge smuggler ho laka road felanu FIR thelu kha kan police ten ho tu te background masak phot lo chuan an register ngam lo zonatin piwanam chuangi an komna khan he sumdona sarkara mi poimole michal lang tak tak MLA te thlenga anin rol thule police ho tulu lam thleng po an ban lo zia asoini kha he sumdona hi a hlok ema heti tak maya a hlok na chana hian mitam tak chuan ku votol rona phena hian drugs te po antol rutel ani an ring hial ani achan chu mantok te po anlom hial to ani he sumdona lian le hlok zet mai hi smuggling contraband nge ani thu social and environment activist piwanram chuangi chuan alo sai to bok he sumdona hi alen angkluk zetin a enrol te hi an lianin an lo shol hlom em mai alo nia chuwangin DC Mare tan mai chuan ne ahar ani nge tun boro kan thlen na chan heti taka he sumdona a hlok dan le a enrol telen zia han ngai to hian ku varo satliangot ni tora pom hi ahar sa leya Mexico drugs cartel te buena pokha atira chuan alu wang mai ni in alan ve thau khamo tiru he sumdona hi sangni som pasari kum chawa inran tonin sangni som pakwa chawa tangin aron vung chawwewa sangni som ni chawwela phei chuan amakamakin alien to a enrol te po an rolien to em mai ani tin heti hi ania he sumdona aruka lo in mungna satak mai chu tun huna hian zoram pum hriata aron pok dar tamek chu ani tak ber hi he sumdona kalzela hian journalist fel tak pakhat ZM pitlau inti chuan danlawa ku votol ruk te da khomna tan sarkar kudam pathum lai mai man ani tin alo ziak to boka heng zong han ngai to hian he danlawa sumdong tele sarkar hian injomna thuk tak an lo nei nge niarin na alo lian ta ani tin heti hiania ku votol ruk phur train driver train khat te chuan pi marei son chuak tura ngen na sarkara an han thlenzuya atopa chuan Assam Rifle son chu intiam son chuak thailo aitlang le borchep khobula Assam Police kanrama tlatte mani ramatanga son chuak ngamlo MNF Ministry chuan digna wanga smuggler ho tontlang ngamlo champhai DC pi Maria City zoli chu tote moni chuan lamrem changa mangin le super time b kai chuan lamin alo son ta ani tak berhi thilom dan hanchui hian smuggler tale sarkar hian DC Mare City zoli hi nok anti tlata rin na hi mipui thinlunga aliena tlanpa chiar thei turin ain ziak mek ani hi heng zong te han ngai to hian sarkarin pi Mare City zoli hi nok atia wanga son ani zia arin thei mai ome makdeu mai chu transfer and posting a hian danlawa ku votol lu na hmuna champhai district DC pi Mare City zoli le danlawa ku votol ruk ta chuana hmuna Kolasip DC Dr. H. Lalthang lian te chu arwala son chua anni ramrilama ramtana diktak le huai taka chathin ramme puiten kanthlamon pui ve te son chua an hanni tamai hi rilru awahan na du ngai ve mole sarkar tha chuan ramtana diktak le huai taka te thin te tha ti chak sak zual sawin an thil ti thata thlop platin an hnung lama tangin pa ni tling takin an lo dom kang jok thin ani ngaya chutiang din muna chuan midik lo le pam hamte an chepa midoam le lemle ching lawin an khura ramchung mi puite an thlamong thin kanrama vezong dignate afama felna atlom zawa thu tak chu kothlera tluin diktaka timite an chepa mirinom le huaisen te kut phorsa ka omin an hnonga ram mi puite kan rum tlok ani mai himo reven chanchin moi rong taka tha ani ma khan huai takin kanram din mun alo soitoa kanrama hian kholo na te hi soingam lo khopin atama department pakhatami peichuan an soingam lo tur atamani kanrama hian adik lo jok le ati kholo tu te jok hi kanrama an huai jok tin kanram din mun dik tak hi alo soito ani Reverend Chanchin moi hi zol nei ani kan thelo
มาเสกันรำดินมุนฮีอลาวหันสวยโลกดิกเซียมกันตุนอิสัวเฮียนอลังเจียงติโรโมแห่งมิดิกโลเลพัมฮัมสวลทุรลพุยามิดิกเลหัวเซนเตเนกเจปาทรานสฟาร์ซุงเจียงทรินเตฮีเองติกาตักจอรามิบุยเฮียนนอลนาจังเชียโม